When a child is brutally murdered, how can you say it's a gang fight? Still lie about it. You're here to protect us. Why are you killing us? Dikgwedi morago ga go bolawa ga morwa wa gagwe Nathaniel Julies, mmaagwe e leng Bridget o santse a rota kgodu e khibidu. Potso ya gagwe go sepodise ke gore goreng ba bolaile morwawe. Nathaniel o phela ka dinako tsotlhe a le mo kakanyong ya gagwe. A ke matlhotlhapelo a ileng a shakgatsa baagi. How can you justify a young innocent boy, 16-year-old? He does nobody nothing. Just wants to see the lights of the police van. Run to them because they are the state. They are the symbol of the community. They are the people that needs to protect us. Baagi ba re ga ba kitla ba lebala ka mo Nathaniel Julies a bolailweng setlhogo ka gone. Go sa le jalo ba lelapa le baagi ba tsweletse go ritibala maikutlo mme fa ele mapodisi a golagangwang le tiragalo e ba santse ba le ka fa tlase ga ntlo lefetshwaneng. Kgetse e tsweletse pele. Re sa le teng foo le ba lelapa la ga Collins Khoza le bona ga ba ise ba go motsege. Kgweding e re le mo go yona e ka letsatsi la bolesome ngogola, Collins o tlhokafetse morago ga go ketekwa ke masole mo pakeng e naga e neng e le mo kiletsong ya metsamao. E setse e le sebaka sa ngwaga a hulere mme seo le ga jaana se bakile botshelo bo bo boima go ba lelapa. Our lives have changed completely since he left us. There is no joy anymore. There is no communication with children. We don't know how to advise the children as they miss their father. Ga go felele foo sešeng jaana Mtokosisi Mtumba o bolailwe fa go ne go dirwa ditshupetso tsa go ipelaetsa ga dituelo. A dikarabo di tla nna gone. Malapa a batswasetlhabelo a setse ka dipotso di le dintsi le gore go tlhoka tshiamololo go tlile go fela neng.